dobro večer, dobrodošli u Kulturno-sportski centar Mladost u Visoko. Dobrodošli na utakmicu 15. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Sastaju se rukometni klub Bosna Visoko i rukometni klub Borac Banja Luka. Za goste nastupaju broj 2 Vukašin Rakocija, 5 Nikola Jerević, 6 Benavis Tesouza, 7 Vladan Đurđević, 8 Jovan Tononović, 10 Goran Ganjišić, 12 Bojan Ljubišić, 14 Stefan Mirković, 15 Miloš Nješić, 18 Marko Lukić, 20 Luka Knežević, 22 Slađan Subotić, 23 Nemanja Močišević, 24 Bojan Rađenović, 25 Đorđe Čedić, broj 58 Milan Rakić, trener Mirko Bibić, njegovi pomoćnici Nikola Ilić, Sani Vuković, službeni predstavnik ekipe Dejan Kumčević. Na drugoj strani sastav rukometnog kluba Bosna